раиси вилояти Соғд Раҷабой Аҳмадзода аз насли навини рӯзноманигорон умеди бузург дорад. Вай гуфт, ки бояд гузоришҳои телевизионӣ ва матбуотӣ ҷанбаи танқиди созандаву таҳлилӣ дошта бошад, на таърифӣ. Дар ин бора вай ҳангоми таҷлили рӯзи матбуоти тоҷик, ки субҳи имрӯз санаи 11 март дар толори меҳмонхонаи Соғдиён баргузор гардид, ибрози назар кард. Вай мегӯяд вилояти Соғд кадрҳои хуби соҳаи воситаҳои ахбори оммаро дорад. در قطار اول استادا اهل قلم اجرا و نشستم در قطار دیگه جوانان که آینده ملت هستند دیدم من خرسند شدم که آینده دوام دهنده کاری امروز شما هستید که ما افتخار میکنیم باید پتانسیل ملت چریکی جلو رو بیاد بخواد عیب ما امروز راهبرا استفاده نمیکنیم باید پتانسیل استفاده کنیم بعد تلویزیون به تعریف هم در کار داریم. матбуоти тоҷик 109 сола гардид. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад шурӯъ аз соли 1994 рӯзи матбуоти тоҷик таҷлил карда мешавад, ки он аз интишори нахустини шумораи рӯзномаи сирф тоҷикии Бухорои Шариф сарчашма мегирад. Шумораи аввалини рӯзномаи Бухорои Шариф соли 1912 аз ҷониби як гурӯҳ равшанфикрон дар Бухоро ба таб расидааст, ки он таърихи журналистикаи тоҷик ба ҳисоб меравад. рӯзномаи Бухорои Шариф خوانندگان خود را با زبان شیوای عامه‌فهم از واقعه‌های جهان، مسائل گوناگون تاریخی، جغرافی، ادبیات و غیره آگاه می‌کرد و مردم را به معرفت و خودشناسی دعوت می‌کرد. سال روان به تأسیس نخستین روزنامه تاجیکی 109 سال پر شد و مطبوعات تاجیک بیشتر یک عصر است که جامعه را در روحی خودشناسی و خودآگاهی تربیت می‌نماید. حاضرین گرامی، مطبوعات و واسطه‌های اخبار عامه در زمان معاصر همچون یک رکن مهم سیاسی و معنوی جامعه اعتراف گردیده. نقش آنها در تحکیم اصالت ملی، دولتداری، جهانبینی مردم و پایداری عدالت و واقعیت روزگار برجسته ifade می‌یابد. имрӯз воситаҳои ахбори омма барои рушди ҷамъият нақши калидӣ мебосад. Он барои тарбияи насли навраз ва баланд кардани сатҳи маърифату ахлоқии мардум бо инъикос ва интишори маводи ҷолибу хонданӣ саҳм мегузорад. Аз ин рӯ ба муносибати рӯзи матбуоти тоҷик чанде аз рӯзноманигорони вилояти Соғд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят гардиданд. ҳоло дар вилояти Соғд 17 шабакаҳои телевизионӣ, 15 радио ва 50 рӯзномаву маҷалла расман ба қайд гирифта шуда кору фаъолият мекунад. вазифаи асосии матбуоти давр, воситаҳои ахбори омма ин саривақт ошно кардани ҷомеа бо навиду воқеаҳои муҳим ва бо ин васила баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ба ҳисоб меравад. гузориши Мафнӯшкурова Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.